Salibonani. Olibingelelayo uyaphila kakhulu. Namhlanje angikho muhle neze bafowethu. Angikho muhle la kancane. Sizwe sakithi sizwe sakomthwakazi. Angijabulanga emoyeni ngenxa yokuthi siyehluleka ukuziphatha, siyehluleka ukuzibamba. Bafowethu, iSouth Africa akulona ilizwe lethu. ISouth Africa ilizwe labanikazi. Lilabantu balo abalilwelayo ukuze bethole inkululeko, ukuze bethole ifreedom of speech. Konke lokhu bakulwela bazange bekuthole nje mahlayana nje. Kodwa namhlanje thina sesikwazi ukusuka emazweni ethu sibuye lapha eSouth Africa sizozenza iziqhwaga. Sithi masifike eSouth Africa sikhohlwe ngalokho esikulandile, kodwa sifike sizenza iziqhwaga. Awukwazi ufike emzini womuntu ufike uzenza isiqhwaga, umbize ngamagama, umthuke ngenhlamba. Lapho nguwena omlanda emzini wakho uzodinga usizo kuyena. Hayi ukwazi bafowethu, asifundisaneni inhlonipho, sifundisaneni ukuzibamba. Lama match and match awenzelwa ngalina. Bayalwa baleli lizwe labo balweli lina. Kodwa still libhizi libathuka ngenhlamba. Libabiza ngamagama, libathuka yonke inhlamba ongayicabangela. Ungezwa njani kungumuntu efika ezweni lakini efike kubiza ngenhlamba ukutshela ukuthi wena ungumfazi awuyena indoda, efike ukutshela ukuthi awufundanga ngikubiza wonke amagama ukubiza ngesehluleke ezweni lakini. Uzojabula wena. Uzozwa njani uma kuthiwa abantu abeni bayaphela ngama drugs ekhaya? Uzojabula wena. Abantu babulawa ubusuku lemini, uzojabula wena. So kumele manje bethule bona, bengakhulumi, ngoba uma bekhuluma belelizwe labo kuyathiwa bona banezanophobia. Ilizwe leli balithola ngokulilwela. Le nkululeko abakuyo namhlanje bayithola ukuyilwela. Thina kwethu amazwe sihlulekile. Ingakho sikhetha ukubaleka sozama impilo kwamanye amazwe. Uma ufika khona hlonipha. Ubonisa ukuthi ungumntwana okhulise ngenhlonipho. Yekani ukuzenza iziqhwaga bafowethu. Manje seli abanye abafowethu balahlekelwe ngemisebenzi. Abanye abafowethu balahlekelwe indawo zokuhlala. Abanye abafowethu impilo zabo zisengcophweni ngenxa yokuthi kunani elingakwaziyo ukuvala imlomo yenu. Lizibona liyinsizwa ngokuphikisana labantu ngezwe labo. Uvula umlomo uthi hayi phela mina angimsabu ubani, angimsabu ubani. Awumsabu ubani ngoba usezweni lakhe. Wowe ungamsabukini. Mina very disappointing ngento liyenzayo bafowethu. Ekubeni ngabe siyathula sifihla amakhanda ngoba ukuthi size sibe lapha eSouth Africa akukhona ukuthanda kwethu. Ingoba sizele sinabantwana, sinabazali abangasenawo amandla ukusebenzela. Sithe sizozama amadlelo aluhlaza lawo esingatholiyo emazweni akithi. Kodwa masifika lapha sesifika sizimothela futhi thina uyasazi isimo salapho buya khona. Kodwa still sizibiza ngeziqhwaga, sithuka inhlamba ezinye zingajwayelekanga ngobiza umuntu ngevile emzini wakhe. No bafowethu, ingqondo akayisebenze. Ukuthi wena uhlala eSandton, uhlala kumasabhabhu, ukhuluma yonke into, ungakhohlwa ngilabanye abafowethu abahlala kulezi ndawo abakwazi ukufinyelela khona. Sivele thina singabantu abamnyama ungathi ukuthi waye bengayi ngaphi akusonkinga yethu. Mase uthi wena waye bengalanda belungu, we ungena ngaphi wena? Ungena ngaphi? Ngoba lento iqondana ngalayo, iqondana lelizwe labo. Wena into ungayenza ukuthi uvale umlomo ulindele lokho mhla ukuthi bayakuthatha bakubisele kini ubuyele kini, but lento yokuthi liphehla udlame lithuka abantu libabize ngamagama at the end ma sebephindisela ukuthi bona izanophobia. Hayi mina ngivumi bafowethu. Ngamanele ngizonde ma ukuthi ngizozonda, but iqiniso singabantu kumele sizibambeni, sizifundiseni inhlonipho. Abafowethu abahlala kulezi ndawo ngapha kubo Hebrew lapha okuhamba khona abantu bematch and match, abafowethu abasebenzela kubo Durban bayalimala ngathi ehleze endlini zethu, sithethisa abantu sibabiza ngamagama, siyenza ama video, sikhuluma yonke inonsense esicabangayo, ngoba siyakwazi ukuthi la bantu ake befinyelele kulezi ndawo esihlala kilo ngoba thina siya afforda. Hlala kubo Sandton, hlala kuphi.
nithini ngalaba abahlala kulezi ndawo abangafodiyo? Bayabotha usuku lemina bafoti bahambe emakhaya, bayaphelelwa imisebenzi, but still lisakwenza into elihlaya niyahlekisa ngakho. Kumnandi kini ngoba lina liya-afforda lihlele endaweni eziphezulu. Asisukanga ekhaya thina sizo South Africa ngoba sizodlala noma sichazwa ukuthi kuthiwe sesihambile. Sizozama impilo engcono ukuthi abantu bethu bekhule ngoba impilo ibuhlungu lapho esibuya khona. Ayihlale phasi bamba umthetho.